Ne može čovjek da zanemari činjenicu da nekako je prihvaćeno da nas u nekim našim 40-im, 50-im, da nas nešto boli, da smo umorni, da su nekakvi disbalansi u tijelu. To sad ide toliko daleko da kad ideš kod doktora i on te pita, znaš, koliko imaš godina i ti kažeš pa šta očekuješ. Normalizovali smo da u 40-im već počinju problemi i to je sad nama okej. Ja mislim da to jednostavno trebamo promijeniti. To definitivno trebamo promijeniti, svijest ljudi se treba mijenjati. Vidimo i neke primjere i žena i muškaraca koji ruše te barijere, koji jednostavno godine za njih ne predstavljaju ništa osim običnog broja, koji su mnogo vitalniji i u boljoj formi nego puno mlađe generacije, jer vidimo da sad mladi ljudi, čak i djeca, boluju od bolesti starih ljudi, nekad su to bili bolesti starijih ljudi, imaju i ne znam, inzulinske rezistencije, visok krvni pritisak, šećer i tako dalje, dok neki ljudi baš kao da kažem prko se svemu tome, redovno treniraju, zdravo se hrane, zdravo žive, oni su nam modeli kako to i može. Recimo, nedavno smo gledali nastup Shakire i J. Lo, kako plešu, kako su mobilne, kako fantastično izgledaju u nekim godinama, 50 godina i koliko imaju, i one su dakle inspiracija i motivacija. Zašto bi već sa 40 godina trebalo smatrati da je nešto normalno, da smo ukručeni, da nas bole zglobovi, da imamo višak kilograma, i to ne mora biti normalno stanje. Mi pokazujemo kroz vježbanje, kroz zdrave životne stilove da se zaista ta dugovječnost može produžiti, jedan kvalitetan način života i može potrajati kroz redovan trening, ishranu i zdrave životne navike.